tie for mam good morning eba attention TV so mo somfo akwiantwa na sabre me de ensempa ba begum apon so enya bi etie ye kokuma asin kro nu ba ko akro bi efre no ho kro de ekro bi ebo ho abrewa bi ne nana enete na abemu an wanya 21 years ye de ba yetwi kasema ye kase ebionu ba ko 21 years na chese o ya brante na krom ho de edin pa ne papa anase ne maame ede wo no e ma na ne wabedi ne nana nche ne efenam Muhammadu na chese o ye Muslim na enso enam kola bonesem ne endrumboni a wonnom ne etutura sem ya wodi okrom kro no tetwa mu abamu ebobi okro no nti wafa tusim ede ato ne ho so a ekrom ne okase tusim a obi anim saa eye abranti na nkwasiade anase wudi a abamu a 21 years ye di ni se ne nana a one ne te no ne nana na nim se ne nana no ye obi a oye akwalabone anase oye obi a oye kronfo nti so oye nkwalabone sem anana nkasa ewra police station akofa police fo abefa akole ya akodi nani kakra na ede na bana chese anka nana ne ye na adwen bia ye na ade bia se anka ne bei ebe sakra anase obesisa fi akwambonu so a owo no na sa nana ne edi sa de we eye Muhammadu ana tusem no na ono so efa adwenboni bi ewo ne nana ho se so nyane nana obedi na wu wo sorry da kro etwen se kan ede to ne nana brewa minimum etwa no hu na ansa na obetwa ne nana ne mene wo se wo sole a na wo se me ya kolaboni wo sole a wo se me num wi wo sole a wo se no ama police fo abechime ne ede mi akotum ne abro me enne me so ene mejo nkwa efrunsam ede se kan eto ne nana ne mene etwa ete se sebe wanya aponchi a utwa ne mene no edi se wudi samu egu ne nana ne so ekum no na wo wie no no yi ono ankasa na atare e na ode hye ne nana no na chese okopa nwira mu baabi e na wode hye wo nyame beye na atare na e hye ne ntini ehu se sabre tu semu ona sabre waje ne nana no ekra efri ne nsam Mr. Yenkohwe adansefo a epie mu fi ho emra sesia abranche oyo kerie na dwum da ho fan eli baba bedase abrante no edi papa ede to no pa eye Hamidu na se de oba AKRODIE ene mpatam a edi a oba obi abe Hamidu ne de oka obi ehu sa mre kura sesi a meka ye na obi ehu se sa ye friend Hamidu na edi a woje so a obi anim no eye tusim ene woka tusim a obi anim no na abrante tusim we obi a ene gato de ehwa na wodi bejuma chese broni beka se oye drug addict chese obi a ofenu wi yibi ene edajuma enjemu chese abrante wo kodi djuma bi ana enso ani eye krono ema wanana no ma police fo be chi no di kan ne etosum yenu wasa kodi nsamane ema wanana ma police fo no be chi ne kra de okodi police fo kukumba bosome ena police fo no eyi no na woyi no ba monten so na chese etada na no ekase wanani wa me ya chi ne die ede obenya ni bia obekum wanana no oja omenim se abrofra finhia duonu ba ko akode chese wenyi obi anka wanyini saa ka obetime di saa bone no ti obi amfa anya asem ema branche tuisimi asem de na no a ene wokọ akura ho no aba okọ no aba ema nana no kura etu kwan ko esirema mentifi ho no mu kura kodi bese bosome ni echi kakra ewo ho nana no beduru ye ene toso enefu anan a abranche tuisim chese nana na ba no akwakwaje ne nkwa ede afiri ne ho na baabia wote no ye fra ho Chenebo no ben AKRODIE ewo esunafo anafo mensin no emu na abrante ni di ni tusim chese wonana efri esirema mentifi aba pe ena otutu anamo koye na enu anda ne yedwada enti wokoye no kobon pempen maami abrewa no ne ba pani ba ko ete honom ono ye oba wotuto bode ede ba gosudwa enti bre tusim ekoye okopisa se o na maami no oba no waka hono wo he a onyanti ese watoto bode edukudwa na hona oboni trinkon enti okofie na abrewa no ekokyekire ni nwan ewo enwuram ese oye nwan ewo na kura honom ti breso a na wakokyekire nwan no ewo nwuram ama nwan no soso edidi enti tusim ekoye okoto mo from yunu ewo ho ena okobuso asese na nana ewo ho na ekokyekire nwan ewo nwuram ho wa ena sekan wa se na hweta so no wade kwache abrewa no na wache abrewa no
ena mpra wone na preswa wotwa ni ti wie ye no moja no eye wono tusem ne ntade a na hihye num no wie ye pe ena ne ntade na moja ye mu na ehye wono tusem no wowro ye ede hye abrewa no enti se ukọ angel Facebook wono akwakohwe a obe se tusem atade no ena wode address abrewa no wo wie ye no na abrewa duku na ebo no no ena se wotwa etire no wie ye moja ye mu no ena wotutu amana na wode eye duku no ehim wo wie ye pe ena wodno ade no boxer ebe ekura ho no be pa atare foforo hye ya wotrom otisi kwaso no ena wona ewo ho no mo ete saade no obo edisi kwa no so ma abrante ba ko ekire se wode etuo ena wodi kosia no wosia no ye na aje so na wodwane odi to no bobo na oso no muku a ema ewo ho no so osoma wo mo mbefa police fo firi eye AKRODIE a mo bo fi ekopti mo twena bo ho no ma na chese abrante wonya kukuduro kulatu echi tusim no na wo ho no ma police fo no ekwaje na wo che ne de bra police fo no ekopi ho no no se wo hwe mfoni na ojimi se wada ha te wo ho omo keka na kakra azana police fo no ekopi ne so a omo ache ne se sia meka sei omo de no kopie mu ewo gos ye AKRODIE abanya ya sabe wo ho no ma okwaje ya hye kakra na so ma police fo ni gina no so gindin se sia meka sei omo sai de no ko police fo akache a ewo AKRODIE emu ne de gos abanya ya sabe ya mo hye wo ho no na omo de emu no akwakohwe a abusiafo ehwe ne eto aso eniti se wo ba eye twenebu akrum eben AKRODIE tusim enyambrasem a wadi ne nana wono ase ne nana no wadi bone ama aposifo abechi nti wonana ko sirima mentifi ne nan ne nana ne baaye no waje ne krade free ne nsem ali baba yes nana no ye oni fam ana wo sifam wonana no mu bisa chese oye oni fam ena chese wonne no etia akokodi ne chese o maame akamema anko wonana pa o wonana pa adidie no no ho na nkade no wo wo ni aye ti wa mo yade efo ombo ma yebisa omo na ntimi an kan kire se omo ye bibia bia tribe krodo ma ka ba omo kire mu se omo aye sirima mentififo no ebi nti nana kura ko ni kuro mu kura ba ye nkyai na 4 days ne ena oba ya two sims no o maame no wai two sim no o ma enu mudi nkomo na ntimi a kire se o maame tiase na o maame atiase o mo kire se wono nana no ena etie probable question se mbisa wo obi a wanya mfishi aduonu ba ko de na udi nsemfo ni achi watu no di nsemfo na ma feel say eye do kwa wo bezesa na waye wo so bone so afi wa fa wa dwen se obetwa nti ampa na botimi ahwe osoro ni ma atwa wo na tie free so na bo ali baba se o enu na wo fa no ka ho je se o mo je na me ne posifo bi di nkomo ena me je se na adwum kana no mo se obeda o makache nkomo mo ni di no enhire obi a na adwum kana je se de o kasa se de obi a na adwum kana no na adwum kana no ni e ko bi sa ni na tena kem na petrol boarding den ni ne ko ne ba ni ne ko ne ba ye be wi akiri eye dania obi yare ti doctor bi hu yare o na adwum so na nya na mo di kwa asem agura branti ya hwe nyagopo ni pa de sekan ayi wona na o maame tie free so wa twani tije se dia wa twitwa no wa mona to form no sekan ni minimum na ali wo wie ya wo twa tire no ena wa di tire no ebesi afuom kwa so ba bia nkofo ekwa afuom no ena wa di tire no ebesi kwa no so ena wagya emu no ba bia na na kwakekere enwana ko twa tire no medase obatampa travel and express consultancy for na esomasin ena medisa dwumadi ebro makra